Ovaj lik je napravio krevet koji bukvalno stoji na 2 kamena. Dovukao je 2 ogromna kamena teška oko 136 kg i koristio brusilicu za pločice da izravna vrhove kako bi bili stabilni i ravni. Kada su bili u nivou, označio je linije i napravio useke u kamenu koji drže ram kreveta. Izgleda prilično ozbiljno, ali u suštini se radi o razbijanju viška čekićem, oko 20 minuta po kamenu. Zatim je stegom pričvrstio ravnu letvu i koristio kružnu testeru da iseće na više delova daske od oraha. Rupe za šrafove sa donje strane omogućile su da se sve lako spoji i da spojevi ostanu potpuno sakriveni. Koristeći pod za poravnanje, sastavio je okvir i izbrusio ga da bude gladak. Nije savršeno, ali je čvrsto i čisto urađeno. Jedna strana kreveta je pričvršćena na čeličnu policu, koja je zašrafljena u zid, dok druga strana stoji direktno na ogromnim kamenima. Šperploča sa letvicama drži dušek, a jednostavno uzglavlje dodaje malo prostora za odlaganje.